kum tu ni le kum wa zo bi in kwan USA makai dinte Chairman Dr. Jindong Kham, Vice Chairman Reverend Zam Jingma, Secretary Pa Go Song Pu, Assistant Secretary Tang Dong Han Pu, Treasurer Pa Tang Tin Pao, Assistant Treasurer Pa Lian Min Tang, Auditor Pa Tang Dewa. Intake Oklahoma zo min kwante intake na song siang ma mau ongbola na no mama ai bane na intake Oklahoma zo min kwante to ng dam ko ang kare kun pe lai ni Chicago pa natin hindi ko di mo happy na to amai na dengan kita mahong kini sepon na mama dengan dua India kita kanten kami ada di bawah kampanye ini no dan tu penikno sekitar hari pa mama di wajah kita ada mencin wah anak kita ya Chicago te presiden kuih namun bagian pak ini jadi kanta Sumdong ayo di timur sampai lain ayo lakukan ini Ohio lampan ya? Nomor 3 apa? Oke, lagi. Ya, Pau Pi, bahkan Jin Pau, tidak mau kita kau kena ini Myanmar Zomi Baptist Church. Dia ini kau nak ini, ama intern nak tong sang sampai nak, kita kena intern Pau Pi itu macam lundam kau bang sampai berbagai lagi. Itu aja. Ba Tangdohang Florida Panina Florida Ba Tangjin Pao Ohio Panina Treasurer Ba Hamilton Chicago Panina Assistant Treasurer Ba Bautakan Texas Panina Member Reverend Zam Jingma Poland Panina Vice Chairman Dr. Jindong Kham Oklahoma Panina Chairman Ama Pena kita lagi Pak Go Song Pu, Oklahoma Panina Secretary. Ataki Reverend Okan Chin, Oklahoma Panina Member. Pak Myanmar, Oklahoma Panina Member. Pak Kim Khatlang, Oklahoma Panina Member. Ex Chin Oklahoma Panina Member. Pak Hu Kam Thang, Oklahoma Panina Member. Lundam boleh, lundam dia lekuk dan boleh. Itu apa siang nan mano het bina kicingan imanin namin na kung in mabana to pa athuk zo zai zo in akina zo in panmun le thak tegin to pa asep zo abor zo avan zo nadiun thupang tiak ka in amau te makai lain pang mak singtang na omlo bi ngai manin to pa sian makai teng khem pe nang main makai siam na umbot sakin la kithutuan na ongtung sakin la to baba sian akipezo ahom zo ger zo dingin tupang bok